गरेश्वर गान्धीबारि फोनांजाब मुंख्लं मणिश्वर बसुमतारी लामानि बेलबारियाव लुबाय थानाय गंसे दालांनि सायाव रायजो राजाफोरनि अजद। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वर सकनिफ्राय गान्धीबारि फोनांजाब मुंख्लं मणिश्वर बसुमतारी लामाया आथिखालाव लुफुंजागासिनो दं। बेनिनो बेलबारि गामिनि लोक्षी जाम्फैनि सायाव गंसे बक्स कालभार्ट लुबाय थादों। नाथाय लुबाय थानाय समावनो बक्स कालभार्टआ गावलांनायखौ नुनानै बेलबारि आरो सन्थला गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैयै फोरमायदों। गोदानै लुबाय थानाय बे कालभार्टआ बायनायखौ नुनानै गामिनि सांग्रां सुबुंफ्रा लोब्बागोनां बिफानखौ बक्स कालभार्टनि सोलायै मोजां थाखोनि ब्रिज बानायना होनो खावलायदों। बबेखानि दैज्लां बोथोराव बे जाम्फैया अखानि दै उसिनायनि जाउनाव गोदानै लुनाय कालभार्टआ थावरिनो हानाय नङा होननानै अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो गोदानै लुनाय कालभार्टखौ सिफायना आरसीसी दालां लुफुंनो थाखाय खावलायदों गामि आफादनि नेजारि आरो बोसोनगिरिया। गरेश्वरत हेतु इতিয়া आमी आमार हलियापार गाँव अंतर्गत এখন আমি স্লিপ কালভার্ট পাইছো। হেতু কালভার্টটো আমাক এতিয়া আমাৰ হেতু যাতায়াতৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ এইটো যি বনাই আছে বৰ্তমান প্ৰথম ঢালাইতে ফাটি গৈছে আৰু লগতে যি মানে বালা ভাল বালা দিব লাগে হেতু দিয়া নাই, চেংক্ৰেমেটি ঢালাই দিছে আৰু শিলো হেতু আমাৰ যিটো ডাঙৰ যিটো হেতু শিলে দিছে। কি বিচাৰে হেতু আমাক এটাই অনুৰোধ, আমি যাতে আমাৰ হেতু ভাল হ'ব লাগে দলংখন, এইটো আমাক স্লিপ কালভাৰ্ট নালাগে, এখন দলং হ'ব লাগে। गरेश्वर চকৰ পৰা গান্ধীবাৰী চকলৈ যি উপপথ গ্ৰেভেল ৰোড আছে, তাৰ ওপৰত বলিয়াপাৰ গাঁৱৰ কাষত মানে সমাজত অৱস্থিত সোণাডঙৰ ওপৰত এখনি মানে বক্স কালভাৰ্ট টাইপৰ ব্ৰিজ সেইটো দিছে। সেইটো আমি অতি দুখিত হৈছোঁ যে ইয়াতে আচলতে বক্স টাইপৰ ব্ৰিজ সেইটো হ'ব নালাগে, এতে হোৱাইট মানে সম্পূৰ্ণভাৱে এখন দলং হ'ব লাগে। আজি সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে চৰকাৰ ফালৰ পৰা যিটো ইষ্টিমেট বনাই দিলে, আমি নাজানো ইঞ্জিনিয়াৰসকলে কেনেকুৱাকৈ বনালে, কিন্তু আমি ইয়াত বিগিনিঙৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰাই আজি 25 জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে। তেওঁলোকৰ আলাপ আলোচনাৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ যে ইয়াতে কালভাৰ বক্স কালভাৰ দলঙে ইয়াতে ইছ্যু হৈছে, চেংচন হৈছে। গতিকে আমি বৰ দুখিত যে ইয়াত যিটো হ'ব নালাগিছিলে সেইটো হৈছে। কিন্তু আজি क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमर, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।